Hey ciao, sper te sei san e fresh. Oggi ens facciamo con quello, il casco. El è fitch important sur tots cuschurmetsch bil nos tia. E si portar in tal casc dues diventar obbligatori ni bec per tots 32 e 7 giorni, liets discuteschen pil moment ils parlamentaris e les parlamentarias a Berna. A mince cas fo en casc sen testa a digna sen. E dank miglier fis de vec enci vo flott a proquiltis cea e da ciurmegia usceia zont bagn. Ma sen ce in stoffar stem schins essen la cercia den casc. Per cataror liets vain se termes rogna an ina bottiglia de sport. Io mi ero los in egal in prim cianines de quelles capellines che plaina mi. Totes ein fetch modernes. Capellines veseven denton bo adino a scioia. La cappellina è sviluppata insieme col velo. Als emprems velos vegni inventai in Francia intorno agli anni 1860. Quels avevan la roda davon che era fegli grande ed inseseva sur quella per fare le pedales, senza cappellina. Spert als velocipedists e les velocipedistas lo sa fatien che è mal seguir e pel ciao schin srocla giù da quels velos auts. Ascia han els dovraus con primas cappellines, quelles de las tropas. Cappellines che eran fattas o de material de plantas, sco per exempel cork, ni magari o de cartun. Elles eran acima fattas per protegger contro il soleil, ni contro la plievgia. Schins ruclava giù del velo aul, schurmiavan elles denton mo in tec, rompevan l'ue. Antorn gli anni 1890 al velo survegniu duas rodas tutina grandes. Ascia era bo plia sciaul schins ruclava, ad ellas cappellines, in se sviluppadas vinavon. Quelles eran lua de curom in tec scocca pecces, serradas del tot, ni in forma de plirescentes. En de dens eran quelles pulstradas con cavels de cavals. Moe quelles schurmedian bu propi bain schins rocla. Antorn gli anni 1980 hai ludaulas en primas cappellines sconus en conoscinots. O da do de plastic dir, ad en de dens o del material artificial stiropor. Lu vevi tot tenore un pins plumats per far pli l'om tot a las centes per fermar. Da pilu hai consona un dau novas formas, per exempel le cappellines de downhill ni de cursa che meinen fig bain al vent sper a surò, quai en totes colurs a desegns. Al 2014 hai lu andau ina cappellina del tota fac nova, che vesa un pau schinculier pli gries. Quel funzionesce schin airbag agli auto. El se soffla si intorno al tirciau al moment ch'ins rocla. Lo songia geleda che nus voin ozzilgi quelles cappellines cheu a sto in bo plive centes de curom ni cavels de cavals in ciao. So, quel che unas quelles trois che va in curiccio, mo cun veseo oisi denton bo fac. Sincer che sto marasch ins compra in una nova cappellina, declara Ossenus Matthias Menzli. Nus vein cheu tres cappellines de mountainbike, que vesens vid la forma de la cappellina et vid il tech de la cappellina. C'è che un puton de la cappellina corrisponde ad una norma de sigità de velo, quella norma 1078. Se let's è il cas, se lu scozza compass dens maraca la cappellina sesa ben. Ella deve essere menia lucca, abreba menia streccia che la smacca. A questo venzo scat maraca con quels modelli che nus vein si meisa. Io se gidel kenaga. Quella che ho sesa, sbuona men menia aul, quella tin buon dreccia, also quella scomenia pincia. Ok. Vengo la prossima. Quella sande arve sica completamente. Se rende per speda vos, tocla e via in conter. Ad os vesens quella che è menia gronda, ha? Quella che ho tin bu. Come rende schon ein Flein. Inaka. Vasil, ciao. Ins kelma dem. Quel che aveva so meglio. Se rende da was tier. Bene. Os vesens quella che ho tin fetch bein. Ela rusna bu. Et ja e che dus dez platz sul nas, also quella constante dell'altezza. Usa sa stina gassa radio sot.
Ados per controllare se gli sotto in diretta serata, sanno con in det sulla centa, e se può girare con in det, lo constate leu la posizione alla grandezza. C'è che uscheu è un vantaggio è che la cappellina è un de colore, e sia vesen stai bene, e il traffico nie le vie de velo è un vantaggio. Super. Bien. Nu va in scheu in una cappellina che plaia mi e che va mi. Ma co funzionesce in una cappellina, man exakt. Co schurmedia in una cappellina nus rucloin. Le cappelline modernas consisten per pli di una cuvrida de plastica o da do. Lu vegn in forma oval redonda o del materiale artificial stiropor. Appidati a unas centas per fermar a drizzare la cappellina ed enda dents tot nor model a un plumatg spins per pulstrar. Schins rockla cum velo ad azil ciao, se fa la cuvrida da plastica o da do che la cappellina rusna bain senza se fermazza noa, per exempel sim voia. Al pli important è denton la forma oval redonda da stiropor. Schins specien lu pren quella sì l'energia dalla cupicciata, che la vin smacada ni che la rompa schizon. La scola alta de Vienna ha testau quei avon in perons el labor. Tier novas cappellines vegnan un anziché spazial vitier, col nom MIPS, scogli ingegner Patrick Isler declara. Man sieht hier bei diesem Helm schön, dass die MIPS-Einlage frei im Helm bewegen kann. Das heisst, wenn man den Helm anhat, bildet das wie eine zweite Haut zwischen dem Kopf und dem Helm. Bei einem Unfall ist es so, dass die Drehbewegungen, die entstehen, durch das nicht auf den Kopf übertragen werden, sondern den Helm um den Kopf herum bewegen kann. Ich kann das jetzt so schon mal demonstrieren. Wenn man den Helm anlegt, bei einem normalen Unfall, würde jetzt mein Kopf mit dem Helm mitgehen. Und mit dem MIPS kann der Helm um den Kopf herum drehen. Und somit wird weniger Drehbewegung auf den Kopf übertragen und somit ist das Verletzungsrisiko beim Unfall viel kleiner. Fa schon un'impressione che una cappellina tegno. Spero quella forma che ho date un'altra forma di cappellina. Non nada mai quella che ho. Mattias, c'è la differenza? Also la forma che ho tutta altra, questa è una forma di skateboard, di scooter, in vez che quella in più poca ventilazione che quella cappellina che ho. Allora la tagliata in più bassa da vostir, che la sui media è dati da vos giù il ciao. In quel caso che ho la cappellina è bagaggiata in più ferma, ella ha una covrida pidira che è attaccata vid il tocco in de dents. At quei vantaggio va busci fino con la cappellina, schins leina da giù ella, ni schins pendela vid il saccadosa, pecin conte se neua, quella povertà in de pli. Quei dati aber è in quella costruzione scola cappellinas de velo, in quel caso quella che lei è pileva. C'è che è un button di cheu e che quelle corrispondono alla norma 1078, quella norma di con velo, pia con quella senza è con velo. Bien, lus voi so sin check vos vais demara, vos comprois in una nova cappellina. Che vens jam niesief. So, e dosa ninzenter elko. Forza das de schon domando per cecinox vertanco am ve e da no en of. En se sets fitch simpel. El è scuinos cia. Si las crudar el con en casc de stiropor a l'ora vessel de desser surmagia. E ne de vordar. Gartagia. El resta un tir ed un traccia. Ma scuveior si las crudar el senza casc. Allora vol ampaia. Precisi medem capeta con nostra testa si nox crudain giumet, se asfalt per esempio. Il casc ens protegge, ma becem bleda de reemplazzare il casc si va da mince cupeccia ni sei pitart si va da 5 en finen 7 ons. Ed si da per moment anche ni obbligatori de vexse casc nox in Svizzera, va ia ad egna se ein. Ai manchi vin per esempio con velo ni con skis. Ma scusa che oltre vosotros? Per quel se fons che ho dato in igine discussione. Ci che va sil pump track, soggi quel cul velo, lai sederodes, nil trottinet, mette si la cappellina. Ma come io el mince di? Ja, wir die NL die si Pamtrack, ni esce mandel ter colleagues, ni esce mandel mossila via.
Vau dina la ni esce mandel schocken zu nur. Also quella vau dina per vedere quella importante in sa è da giù, also da un turn schins va bommas il pamtrek in sa è da schock giù. È schon importante mettere dran in la cappellina, aber der schins eine gaola e os bosch hinaus, aber schins il pamtrek sa jetzt schon perigolos. Il pamtrek con vella, con scooter, con la Baustelle e con skis. Ed è pils genitors ni giuvens carschi che nus vain domandau ois ina clara causa. Ganz logisch, sobald Sie mit dem Kickboard oder mit dem BMX unterwegs sind, müssen Sie einen Helm anlegen. Auf dem Schulweg, immer. Ohne Helm geht es gar nicht. Ich glaube, ich würde meinem Kind schon einen Helm anziehen, bis ich einfach merke, dass es selber Verantwortung übernehmen kann. Bei uns war es so von Anfang an schon, wenn sie mit dem Trottinett unterwegs sind oder mit dem Velo, dass sie den Helm anlegen müssen. Auch wenn sie nicht schnell fahren, weil es einfach eine Kopfverletzung mega ausschlaggebend wäre für die Entwicklung auch. A scioia che els sosteniessene oi scidessin obbligatori da portare la cappellina. Ich denke einfach die Sicherheit für die Kinder und es wäre eben die Diskussion wäre nicht wenn jetzt mal jemand nicht hat oder wenn die Schulen gehen schlitteln oder ich weiß nicht, was sie machen, dann ist es einfach ganz klar geregelt, wie es daherkommen muss. Wenn das Kind einen Helm trägt und trotzdem kann noch etwas passieren, aber mindestens weißt du, ich als Eltern oder als Lehrer oder als Erwachsene, wir haben gemacht, was möglich war. Demai, a dinha seco e casco, vos sic et fin la prossima.